Puli ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kasan di jana kimat kongsan jo ke khubor. Bidang ke Sarkar India ya ke One Nation One Election bal ajumut ka high level committee ke bala thau kerpang ban wat benia halor ke ke benta. Shimkhia ke Sarkar India halor ke jing Manipur da ki sin jam trekam ki babunjat banwan rapat ya ke sukasan. Beliau Menteri Ketenat Puli Putih ke Meghalaya urakam sangma ya ke Integrated Teacher Education Program hakiang nang bak Government College Johai. Bat rakhi ke Akashvani Shillong ya ke Hindi Divas ban kenti bat penslur ya ke jingpen dan kami ke ketin Hindi hapdeng kipat ba. Ki khubor ki babnia. Ka Sarkar India kala pediang ya ke jing ajumut ke High Level Committee ke balat hau banwat ya ke jing tip di badan kam jong ka One Nation One Election Kebapli bat pun ia kelenti sya kejeng penlong election hakajuk kapor hak lengkari. Habayatu ikinang patay kubor ha New Delhi nin kesengi hadian bawai kejeng yalang jong ke dorbar cabinet jong ke Sarkar India Menteri Ketenat Information and Broadcasting AKASHVANI Vaishnav uloong ba ka high level committee kabala thau hapo kejeng long chairman jong President Berim Kari Ramnath Kovind kalati benya bat kemi itu sanibha bat baru ki bede benta ki bakentup Yaki sengsan perthai bat ikiru shampang halor kani ke benta ha ke baulo ong baya ka One Nation One Election on pentri kam haki art liki thup kata yaki election sya ke Lok Sabha bat sya ki dorbar thoan jong ki jela on penlong ha ke thup ke benengkong kat ba ya ke thup ke baar jong ki election on penlong sis pa sengi hadien ki election sya ke Lok Sabha bat sya ki dorbar thoan ke jela ki benkon thup iki local bodies kum ki panchayat bat municipalities ki bahap hakathuk o baar. Ka Sarkar India kala shimkhia halor ke jinglang jingman ha Manipur da ke bapentri kam ya bun ki senjam na ke bentaban wan rapat ya kasuk kasan bat ke jingsingan kumba julong ha Manipur ha kini kisis pak sengi belalet. Ki telong kubor na ke tenat ki kam korbari joko Sarkar India ki thu bala pentri kam ya ar perton ki sipai na ke Central Reserve Police Force CRPF rengkat bat ar spak kenhun na ke Central Police Force ha ke jela Manipur. Ka telong kubor ke itu ru ba Menteri Korbari jong ke Sarkar Pedeng Amit Shah ukmi benya testa yaki jinglang jingman ha ke tiga jela ke bapenti kena bala shem ya barok ke sinjam trikam ki badan kam. Ka Sarkar India ke penkut no ru ya ka lat ya let ya wan lat lut hasil lenter ki jaka kaput India bat Myanmar Bat ke Sarkar India lembaga Cabinet Committee on Security kala ai ke jing menjeru halor ke jing tei ke jing kerput bat iki surok hasil lenter uput India Myanmar uba ka lenter kalong 1000 rius pa 10 kilometer. Kat dadu mentah san lak san punri hajar teli ki ejahar FIR la register hapo ka an thamai Bharatiya Nyaya Sanhita. Gilai teli ki criminal law ki bethamai kata ka Bharatiya Nyaya Sanhita 8000 fulai ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 8000 fulai bat ka Bharatiya Saksha Adinayam 8000 fulai kilas dang trikam naduk siterek unai tung mentau snem ka telong kubor na katanat ki kam korbari kala yuthu ba kite ki ejahar FIR ki dei ki bela register naduk siterek unai tung hadu kalai terek unai lur mentau snem Ka kubor ke itu ru bapalat pralak mut gi officer kila sya ai jing kai pentibin halor kite ki light ki criminal law ki bethamai lengba ki regular training bat ki webinar bat ki we di ki rukom da katanat Bureau of Police Research and Development bat da ka National Forensic Sciences University Ka Kashari High Court jong ke jela Meghalaya kala ai hukum ya ke Sarkar jela bahkan ai ya ke Kaipot Composite Status Report ha ke bedei bat ki Kaipot Interim Report ki ba arpusau bat arpusan jong unong bisar bala sangthat u Justice BP kataki halor kam ke bedei ba ke jingti bat jing salan ba bean ya udoyong ha Meghalaya Katiga hukum na kayong bisar kalawan hadien ba la siyam babun kapor kala suyat nado balawan ra khaddo ya kita kimat batru hadien balawan ra ke interim report kaba arpusan kaba khadway tarik unay lur 1000 arpusaw nakaliang kayong bisar kelas ngudey ba habalapoy hakani kabenta jong kajing bisar ladan kamban ailat ikinong sa ujor nakajala banwan ra iki composite status report halor ki interim report ba arpusa bat arpusan
Ketika hukum nak yang besar ko ongru bahkan sepenmi ya ki hukum ban penteri kam hadian bala yo ya ka composite status report bat hadian bala yo sngo na unong sat an jong kiliang mamla ki basa ujor. Kani ko khubor ko wan shapi na ka Akashvani Shillong. Menteri ketenat kathok ke puli jong sarkar Meghalaya urakam sangma dangshan ula pli ya ke Integrated Teachers Education Program ITEP hakyang nang ba Government College Juwai. Haba ajeng kren hak te jing elang pli menteri ula penpaw ke jing ngokmen halo ke jing pli ya ke ITEP hakyang nang ba Government College ha ke ba ula ong ba de tang ke puli puthi kalat klenti ke ban lam yengi syaprang ban penlong yengi ki belasan ha ke san perkhat bat ki beslur basken. Su urakam sang mau loong ba kejala Meghalaya kalong kejala ha ke badan buntam ki ba pep school no siteng por bad uloong ba dangshan ke sarkar kelas dang penteri kam ya ke jingela pat ba ban kring ye ki kena ki bela pep school siteng por ba ken beteng biang ye ke jing puli ke bela tip ka back to school campaign kenang ban penduna ye ke jing sange lit school ki kena kejala. Kumsi benta ke jing rakhi ka Hindi divas ka Akashvani Shillong kala rakhi ka Hindi pagwada nadu ka khasautari menta ubnai nailur la penlong ya ki lempung swakshata abhiyan ha ki kendra bat ki office sarkar jong sarkar pedeng ha ke leng ke jala Meghalaya ha ka bala penslur ki pat ba ban pendan kam ke tin Hindi bat lakhring jing mutru ye ki bakin sumar khoj ye ki sharut shakyar bat ki saudong song saukun ki jongki. Henim kesengi la penlong ye ke program ha Akashvani Shillong ha ke ba H Dingdo i belong u Deputy Director Head of Akashvani Shillong ila pentip sapang ki program repair bat ru sapang ki jing yakop ki babunjat bala penlong ha pedeng ki nongkren ha ka ketin Hindi bat ru ha ki wei pat ki jai ketien ban kenti ki jing pendan kam ye ka ketin Hindi ha pedeng jongki. Haswa kata ikong RML Marbanyang i belong ke Head of Program jong ka Akashvani Shillong ila ai ke jengkren priang sobha bat u Paritosh Dixit u belong u News Editor ula puli ke khubor na menteri korbari jong sarkar India u Amit Shah halor ke jengrakhi ya ka Hindi divas. Halor ke jengelak pat ba bantung ding ke bala tip ka ek per ma ke nam campaign la penlong ye jing thung ding ha ka kerpong basa kinong tre jong ka Akashvani kata ka Akashvani staff quarter ha Shillong ha ka ba kinong tre ka Akashvani ki baknthup yo Bahadur Thapa bat u Ashutosh Kumar Rai kileshim minta sitrhem ha ka te jing thung ding kibai de ki he officer jong ka Akashvani ki baknthup yo Alok De u Paritosh Dixit bat kibai de kile thung ye ki tanrai ding kumsi benta ka ek per ma ke nam campaign ka bala pli perdada menteri rang badu Narendra Modi ha ka si rakhi ka World Environment Day mata usnem katanat pathai kubor Information and Broadcasting jong sarkar India kala pli ban sedang penteri kam ye kate ke program tungding nadu kata yo ba ar jong banai nailar kum ka benta jong ka banno senyang ha ka thong ban penlong ye ka perthei ka ba khambha bat ban yada ya ka mai maryang ha ka bai dei bat ka sinjam swachta hi seva la penlong ye ka jingelang ha ka snong ternga nin ka singi ha po ka jingelam jong ba ban kershan marwen u belong u block coordinator jong Swachh Bharat Mission jong ka Umling Community and Rural Development Block kathong jong ka te jingelang kalong ban aji kai ye kinong song snong halor ka jingkong san jong ka jinglek khuj bat ha ka te singi la penlong ru ye ka jingpen khuj ye kilenti snong bat ye ka snong ka thau hakati ke jingelang uba ban kersan marwen ula banjur halo ke kapang ba ka snong ternga ka badan ha ka khapot jong ka jela ba ka sam bakan long ka nuksa ba bhai ki wede ki snong ki bahap ki jaka khapot ka tu ne ka khubor klakot ka balawan sapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ini so apat ba ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan na ka